Uvela kuyona channel senehlenza kholisi ya update uma ngabe uqala ukuba like please press that red button written subscribe uphinde press nayo ke bell you receive notifications whenever I upload a new video kule channel. Ningakhohlwa ngilandela phana ezinkundleni zokuxhumana uzongithola Instagram @siyandama_solution bafethu na kanjani ngizokulandela back uphinde ngithola la ku Facebook @siyandama_solution. Ngibona ngaphandle ucitha isikhathi bafethu, let me just get to the point. Umlingisi lapha ke woZalo ke uDon Thandeka King owaziwa lapha ngomaNgcobo kuZalo ke uxwayise abantu ke lapha ngomuntu ozenza inyanga obiza ngegama lakhe bafethu. Uthe uthukeke lapha ke waphela nasizwaneni ngesikhathi ke ebona lapha uzwakabe emthumelela i-screenshot se-WhatsApp esinesithombe sakho kodwa kusetshenziswe lapha enye inombolo bafethu ke. Lo muntu ke uzenza inyanga uthi ke lapha ke umaNgcobo wakuZalo omelaphi wendabuko usiza abantu ukuthi ke abahlanganise nabadlozi abo bafethu. Uthe umaNgcobo ke akusiyena yena lo owenza leyo nto bafethu. Uyacela kakhulu ukuthi abantu ke bangam-attendi leyo muntu. Mangabe ukuthi ke soke wayi-experience into enjengaleyo yazi ukuthi akuyena umaNgcobo leyo bafethu. Ungakhohlwa ukusubscribe kule ne channel thina nje silokhu sikulethela ke izindaba ukuthi ngabe kwenzakalani ngosuku sikuvala khona la sese.